Muhuraniri wa giturwa kia ubunge kia Naivasha John Kihagi augite ni etikaniirie na itua ria gwathana kiama kia UDA gicokere ithurano cia wamurani gicigo-ini kia Naivasha, akiuria utongoria wa kiama giki ndukenderere mwena ona uriku gikinyaniria watho ucio. Ihinda ti ithiru tondu githurano kia mweri wa 8 kiama gike uria kwagiriire na uria kirirwo ni igoti ati githurano gicokerwo ringi na gicokerwo na njira ya naihenya. Arumiriri a Kihagi ni makenereire itua riri makiuga ikinya riri ni rihimbiirio ni muingi wa Naivasha uria ukuheo mweke wa gwitwira itua hatari kuhingiririo. Maumirira ma githurano kia Naivasha kia UDA ni magumirwo ni ndugamano na kurikirira na gukanjwo kwamo. Wacha watu wa Naivasha wajiamulie. Isikuwe ati kuna watu wengine wenye wako katika boardroom fulani wanafanya uamuzi ya watu wa Naivasha. Hapana, hiyo hatutakubali na itawezekana. Kwa hivyo sisi tunaomba tafadhali ile board inasimamia election board ya UDA, ya chama ya UDA, tafadhali wacheni kuwa ya huru na haki, sababu hii kitu inatuhusu sisi. Na nitwake na ria mbere ni igoti gucokia kuga Kihagi macoke githurano-ini ni meka oma na kihoto. Riu twenda tucokeire feini ona ko ni rucio. Githurano-ini kia wamurani wa kiama giki Kihagi niwe wanengeretwo tigiti ria mbere agitwika ni ahotete Jane Kihara na kura 400, no Kihara agithie kanjo-ini ya ithurano ya kiama giki gutetia maumirira akiuga mari mathoge, na thutha wa gutwika kura ni ciatarirwo ringi gugitwika Kihara niwe wahotete Kihagi na kura imwe. Igoti ria tribunal ni iguire mateta makwa na riuga tigiti ucio wa Jane onaguo ukanjwo na ria heana amuri gwe kiama kia UDA gikithie githurano kingi kieru, githurano kiria kieru gikithie na haraka otoria kwahotekana. Riu maitho mothe merekeirio kuri kiama kia UDA kuona kana ni gigwathikira kanjo ya ciama cia uteti iria yathanite githurano kia Naivasha gicokerwo. Uguo ndera kiama gitu nakio kiugia atiriri, enough is enough. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngige wa Nyamu.